Қарақалпақ көркем өнері тарихында халықтың дөретіп кеткен намалары оғада көп. Бақсы жыраулардың атасы болған Ахымбет бақсы, һәм оның шәкірттері Бердақ, Муса, Ибраим Патулаев, Қызбақсы Хүрліман, Айтшын Қожелепесов, Есжан, Амет бақсылар бақсы болып, халық дөреткен бейбаха намаларды дутардың құлағына бүлбүл қондырып шерте білді. Қарақалпақ халқында бақсы болып, қолына дутар сұлаған адам бақшылықтың бет ашарын мұхаллестен басыламай бақсы болмаған. Соған текарлана отырып, Қарақалпақ көркем өнері тарауында дүзілген дутаршылар ансамблінің де аты мұхаллес болды. Қарақалпақта ұсташылық мектебі ерте дәуірлерден ақ басланып, әрбір ұста өзінің дутар соғу ұсылына ие. Мұхаллес дутаршылар ансамблін дутар соғып, халқымызға танылған Сетнияз ұстаның баласы Ораз Мұхаммед, соңынан Сәлменбай Садықов, Құрбанбай Есжановлардың соққан дутарлары менен тәмейленді. Дутар біздің халқымыздың милли музыкалы саз аспабы болып қалмастан, ол Қарақалпақ музыкасын рауажландыруда да ахиметке ие. Соның ұшында дутарды халқымыз сүйеді һәм оны рахатленіп тыңлайды. Ayırar savaş, mert meydanda kürek deydi kavrundaş. Sol meydanda basın ketip gövde ulaş. Sol giyettin mert kardeşi olmasa, ıslavri şa bilmez hıyret kanalsız. Karışa bilmez kıyırı kanalsız, aşın yarına gitmez bağdı feryasız. Bir düdü kanazat dollarsın yavsaz, kıyırı kekilli zallı olmasa, neler köreyecek bir bulsun küller. Мұхаллес дутаршылар ансамблін дүзуде Қарақалпақстан халық бақсысы, Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Кенжебай Тілеумұратовтың үлкен минеті болды. Әрқилы ұстазлардың қолында болып, шәкіртліктен өткен бұл бақсылар халық намаларына әрқайсысы әрқилы қашырымлар, безеулер беріп, шертіп үйренгеліктен дәслеп уақытлары ансамбль текашысы Кенжебай бақсыны да біраз ойландырып қойды. Тынымсыз ізденушіліктің арқасында олар бір-біріменен жақыннан танысып, бірінің артығы алынып, бірінің кемісі дүзетілді. Солай етіп, мұхаллес тез күн ішінде республикамызға белгілі бола баслады. Asla
karşı gittin giyne sığınmaz, yaman giyne tutsun onu unutmaz. Atma mingin bilim katlı davulmaz, hırtın aslan ahulluyu olmaz ey. Namerti birgenim kanşa olsundur. Kim taraf şu vatanında kalkamadan yer azap. Ruhuma hem de üstümde ihtiyarlı anamda. Cehenge teri bütüskün kuşlarım var karama. Benim Gülistan yelimdir gavre sürgün azama. Adımlı ana vatandaşım kıvırdım hizmete, kıvırdım hizmete. Kalkmışım kıvılgan yer sevyer, kadınlar bilsen yer. Şarkınla kalında gülsen, zavlı sabah olsun sen yer. Bu zamanda uçkenimle aynı zaman dersen yer. Canımdan aziz anamdır, pır vatandır sizin yer. Kudretli kuşlarımdır, gözü kalka hizmete, gözü kalka hizmete. Suyla kalktı kuş verir, halk hizmetin becergenle azamat ağız verir. Kolunu üstte koluna alsan kim satıştı saldı yer. Minnetin parvanım olsan üstte kalırsan yer. Yerli kankana alayık, üstü sevdi edep yer, üstü sevdi edep yer. Şöyleden dağlar üretip sayan etip cümlege. Düşmanın ışık bilip sandığındır sürmege. Yerlerden bağlı idim bozuna hatrimege. İstesem manlay terledip hem rahat görmege. Küresin korkunca savdı, iste taraf minnete, iste taraf minnete. Küresin korkunca savdı, iste taraf minnete, 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 minnete. Muhallis Tutarçılar Ansambli 1976 yılı cemiyetlik başlamada yaz aylarında, iyun aylarında düzüldü. Buğan sebepçi buğan şu vaxtındağı hükümet başındağı başçılar, ideologiyalik sekreterlerдің usunusu boyunca burungu uçup baratkan kalknamaların, kalk sazların solarda kayta tikleu üretinde Oğlu yaşıkönümüz, ustazımız Gencebay Ağa'ga sonday tapsırılgan. Söyleyip Gencebay Ağa bizge aytıp, enim gelecek sertesen, bilemen olun burnundan da baksının balassan hem bizge hem yerdemin bolsun, hem bizge so ansambilge birge kurayık degen usunus bilen so iyun aylarında barıp birinci cemiyetlik başlama öğretinde başlayıp jibirdik, ulaklarında birden adam jinaw kıyın. Bizge aytdı, biz endi Gencebay Ağa'nın burnundan bilemiz, hem ekemiz beyinde birge saz etip, koşuk aytıp жүрген yaşlıklarımız, muallimimiz bundan. Bizge mürat kıldı, al önüm. Bizge hem yardım bolsun, hem oğuzun hem karab jürme.
Şu muhallis ensemblini biz başçı bolsak, siz hoşçu bolup şunu bir uyumlaştırarak dep. Yaxşı ajap dedik. Dutar şertlisi, dutar şerttik, girecek şertlisi, girecek şertip şöyle başlap jiberdik. Şu vaqtlarındağı birinci birden adamlar tanı bola koyamaz. Şu vaxtında radyo'nun kabinetinde zalda Ansat Bey'e işleyişniydi diye versin. Kuvanç Bey dostlarım televizyonda, Salman Bey'e söyledi Panatika'da. Başka da söyledi orkestrde bir yarım kızlar var idi. Ayım Kanapa, Sulu Kanapalar, Bazar Güller bizlerge sol dutar ansamblinin, dutar min koşuk aytaman dep, dutar minin tüskün koşuklar da var. Keyinen hayretler geldi hazırga buna. Umal başçısı muhallis ensemblinin. Turganbay vaksı geldi, Kalbay vaksı degen baksılar, Düşenbay, Mirza Ahmet, Torsamat degen baksılarda kelip özlerine ülke bir tecrübe toplap, başka arayollardan da kelip öğrenip katnap жүрді. Ahmet ağalar da kelip жұмыстайды. Birinci ret Yeşen Baksatında Korkomanör mektebinde Alamanyak dutar klası açılgan başa, hazırki Jafak Şamrası batında kollejde Mahset Kamalov'un başçılığında Sazende Bakışçılık mektebini açtı. Yani sonradan köp izlemeyak, sonradan köp ballar pitkerip, hazır her bir rayonda, her bir dom kulturlarda ballarımız, şehitlerimiz işlev arıptı. Aklına buldun menin lalı. Olcalar bulgay dünya mal, 5-6 sözüm var, sözüm menin kulak sallı. Vay bürümünün dost buldum, akırtıbı aylanı vaklay kudan men buldum. Ayıp olan ul berdağı, yerdimadan kız verdi, kız saklagan sorunun ne brau kurgun kunu var. Уақыт өткен сайын дәуір талабы да өзгеріп барады. Ансамбль тарапынан Қара Жорға, Шағала, Шабандоз, Жетім қыз, Ешбай, Бес перде, Алақайыз, Ғұлпақ, Хайгалай һәм тағы басқа намаларын қайта іслеп, саз аспапларында атқарылып келінбекте. Халқымыздың алтын қазинесін тикарғы мақсеті етіп алған осы мұхаллес ансамблі көплеп намаларымызды ноталастырып, қазіргі уақытлары кітапта басылып шыққан Қарақалпақ сазлары деген 70 намадан әбарат кітаплар шығуына алып келді. 2007 жылы февраль айында Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет һәм спорт ішлері бойынша министрлігінің коллегия қарарыменен осы мұхаллес дутаршылар ансамблі қазіргі уақытта
hürmetli ustazımız Gencebay Baksı ismimden atalatığım oldu. 2007 yıl aprel ayında Aşgabat kalasında ötkөрülgen halkaralık milli folklor hem tiyatr öneri festivaline katnasıp kayttık. Bu yerde de juda жақсы kütüp aldı, köplegen dostlar arttırdık. Neki köp dünya memleketlerinden kelgen mimarlarning hem konsertlerini gördük, hem olar bizlerдің konsertlerimizni görüp ulkan bir quvonchga bölendik. Bu da bizning milliy musikamızning xalqarалық arenaga шығып атырганын hem xalqlar arasında dostlukты bekemlöge özünün ta'sirini tigizetdigini bildiredi. Bir şofan koluna düşse bir almaz çakmak pazı yeter kadrini bilsin bilsin tanışlıktın kadrin bilmez harmağın Muhallis Dutaşlar ansambli Qaraqalpaq көркем өнерін сырт елдерге таныстыруда да жемісті қызмет атқарып жатыр. Тек қана кейінгі жылардың өзінде-ақ Қарақалпақстанға қызмет көрсеткен артист Гүлбахар Раметова, жас бақсы қызлар Зияда Шарипова, Гүлнара Алламбергенова, гүржекші Інжігүл Сабурова, һәм жырау Бақберген Сырымбетовлар Германия, Франция, Туркия, Голландия, Бельгия, Болгария, Россия һәм тағы басқа да көплеген елдерде өткерілген анжумаларға қатнасып, біздің халқымыздың milli mirası болған сазларымыз бенен қосықларымызды, дасталарымызды атқарып, Қарақалпақ қалқнамаларын сырт елдерге де танытты. La
Басам. Бүгінгі күні де Мұхаллес дутаршылар ансамблінің милли қосық сазлары халқымызды ғаресіз һәм абадан тұрмысымызды бекемлеу үшін рухландырмақта.